special eso media ene Patricia Odro Mosonfo Shamia girlfriend me Madam Pat Madam Pat be a guy, Madam Pat be a lovely, Madam Pat be a sexy me ameno Mosonfo ememe nuaba me kwana me kunu no modoso na me nuamema monso edoso ti ya mo chance kra mo nye yibu kata ati we are live on Facebook, live on YouTube, live on TikTok. And you know, obetumi a comment, a follow na wa like ede amaye. Eye adichie emunsem. Uni aba hu mi say dia na chese ensema hudo bia etwebu ewo ye social media platforms no so enua ena yede ebesom sede ebe ya obehunu de ekoso ennenim sanse adichie mu nsem de edoso na eda bia ye frɛ no eda no ene emu ensen ensem ahodo bebre ena adichie bia esisi ewo oh my Ghana, if we are safe and na potemu mantemo ene bebia ebifa enonti makwaya mosumfu idie na eye masade ese menso mama wati die ekoso ni bi sede ebe ya oh my Ghana ene ewu no obi kebia na unsoso wanya bi aka besanse wati bi wow, and then and so dear medeba sumo asembia esiye ewo fade empotemu ho bebia ye frɛ ho sɛ King Jesus eho ena yenya saa information we efree na according to your videos yenyaye no na ye say abrantie bia ono se obi ena abone paao se ono ankasa ena eye saade no eno de yenim enu se mano ebeto no yebehunu ba bia owo sese na wonsoso wo bibia wo de afa comment section ho ede amaye eye abrantie ya yehuno ewo video yi mu akoti ayere na beti eye abrantie bi a opie mu ewo mpota bi mu a ye frɛ ho King Jesus na eho ena okrakra ontofe ene biscuit ahodo a ono ne dwuma a wodi ni se akra na obehia wa se o ma me se memfa tofe mro wo ma me se beje na memfa wo mro nti akra nso a na adwene mo ha no akra asam de ono wonya hu ntofe ni biscuit ni de a na chese timi se wodi na chi ya no nti wonya ede ma wo so wo nsa de a na chese ku a wode wo sene na ye na ma me ba ko akwedi ni dwane ne ma wawura fie afi wa ye kwateka kra mofra ne mai na wapa abonten se obehwe adekrenti a enkra na ka abonten ho wo sister pie ya abrantie ena aso ne mamienu yimu yi ede omo ko no se abra na memei wo de wo mo ekohene wase omo ma mese memfa omo emra me ka se na ni biscuit ahodo ne ne ntofe ahodo edie na chese ekurekura na wama empra no nsu bia chese omo de o matete ano kra omo di omo no omo nte se oroko bi nu abe enti eya no se a me amema ene wo mo wase da be omo ma mese memfa omo embra na chese ma me ne ba sa na atu ani bre no de ye sana eja emema ebe so abranti yopon achi achese
ye toto na no na chese enyanyame ena ebo maami adom ena obepie so dia ene na nkasa wade mofra no ekọ enti se onoa na de omokwaye de odi kwaye o se obi nso ena abone paa eno de omuduru akachewa na etoto na no a omubehunu na omatoa so efri eho no eno nti yenhwe videos ni bi de ekoso na wonso ehu na wama wani ada ho wone wo mmofra no ko no kodi agra awani eni wonachi sede be ya obi emfa wo sekan emfa nyananka yenhwe videos ni bi pintim from was said there be ya onya kwanya bia enyane Mama for police lady. Channel hey, come on. Bisebisa nsem ni mu maame no emofra no omum sensem a omu bisebisa na at the end of the day na chese ewose omu efa wo mu edo omu eco station eno ntima mponte apostifo na epie eho no ti yenhwe de ebesi Asoni muno na ahwese de aban esi na ni so baako ede man no na obehu se nyo bi na beka cho se awo eya na obi ma mienu etime de toffee biscuit abedada wonti enyanyame enetwitwaje na chesenka wode omo ekwa anisa nti sabre ya ye kasa de mamponten apostifo ai na be pie ho a ya so numu a yede no ekono
Ti sabre ya me ne wo e kasa yi de ai mampontia postifo ya mane so wode no fo wona kache ena omo ede ne kono na no yete krodua yi mana eye abrantie bi nso ono ankasa ne ba wa wo no mfie nsia wokofa abofre etwitwa no ya eno nso hwehwemu saa ena no yedi ko hu se ono a na eku ne ba twitwa ne spare parts awode ko jese ewiase be na yewo mu sese no adechie bia ne mu nsem abusuafo sese ne the way a system no esia ye amokyere ne a friend say amane eda nipa eso ama mema no boys aya word enti wo ya oyiro wo ye okunu o fo ani edi mo fra na chi efa wo kunu ho efa wo yire ho ya wo be ma bi wo ho a wone ne ma no nchasa but all of a sudden when we say we two abatankra no oba ene ya chedie ene ye kakra na ye nkogya me ha me de ne nkogya me ha me de ne nkogya me wa eno mo ani ena ho watch and learn anya sa obi be ma nsunu mati etiefo ene ahwefo ai adechiye munsem ebi ena mede abesomo ewie yenso eno ti se afei na wode wa fidie no ato ase ya FPN TV official so ena ohwe no adechiye munsem eye abrantie bia wakwache emofra mienu ankode won ekoye sakawa so bi na bo ne pa ananse ono a na de wo kode sabre ya me no kase wakodi apostifo akache nti eho na ebekire na aban so na ebekire kwan a yemfa no emfa so Mosanfo Patricia Ojo hwa wo so ye na hwa wo ma ne ye na obi nya wo mo a de baye na ho ode oba bakwa akotoka adam na ohu a wasa bonsio e de goose watch and learn me do be brave makra Ba mo ko pa nkura na mla my friend, you am so mo me chakran so.